هر سال جارکه اف بزما میهرمه هیا. لی ایرانه و هینک جهن شیعیان شین و تازی خوادن اسوا بیرین کرین اسوین ریجاندن هیا. میروف دی بیجه کو مسلمان هر مانک دیگرین کو سونه بیریجینن و شین و گیریان و تازی به. دیوی سردمیده که هر میروف کی شاریزه و تگهشتی هف دیده که زارو که باش پرورده بیگه جبو نفشن پشروش که باش اخوشتیر و پشکفتیتر لیوانه بر چون زارویان خوینه دیریجینن. یا بالکش اوایه که هیزم و کس و کارن اوان کسن که اوان جیره تازی دیگریش هر گوه سواجی ندنه که 1400 سال بری نیهاچی بویه. لیسر کهون شوپی بری هزاران سالانجی آلیه هرول و آین که به که بی به سدمه کماسی و پرسگیرکان دیوی سردمیده دی به نیه پجیراندن. گلرش پشتی شخصان و کلانن باجرده درکتینه. دنگه ده هل هر جیح داگرد جینن که براف دیکن و میرن که بی دستن سوی لیسر سوی دیدن. تازیین که چیروکاشره ناو برا باش و خراب دی بیجن. نیمادن وکداران تابوتن داری که لیسر میله میرن تینه هلگرتن. هتا کسن که دی ناو خمه هری گیرانده لاشه خوی بیرندار دیکن. لی اورسما مزین جیکو حتیه. ما بیراستی همو او گلج خمه حسین دیگرن. انتشتکی دی ناو دیروکه ده و شرطی هی که هین گلک کس نیزانن. یا نقصوازین بزانن. بالاسوا بیدن ولی کلینه که او بزما هنجی کورا حتیه. و گلو با منطق، لوجیک و اکل ریدیده که نیهاجی بی آوینزین سیرو سمر بیدومن. بیسر هاتن ممی 24 اینترنشنال انکو ام. 24 انت جیبو دیتینا ویدیوین بیتر بیبن ابونه و زنگیلا لی کلکا ولیخن. گر به اچی باند، ام سپاستار بین گر هنجه هز بیکن و شیروین سوی بیمره پاروه بیکن. بله اول کولینا جیوی ها دست بدیکه. گرسیا بیجلن ریش دی کولانان رمشیا. دنگ تنبوره هوا تیجی کر، جن هیسر دریجاندن و میر لیسینگن سوی دیخستن، سترانن شینه شرکنجی و خرابیه و دبیجن، سمبولن مینا داران تبوتن دارین ان لسر میلن میران تینه هیل گیرتن. هیتا بیرندار کرنا لاش دیلوت که یخم گینیه ده. لی او رسما کولکتیف شکو دره هات. گلو او میروف بیراستی، او شینا حسین دیکن. انتشتک دی دیله دیرو که ده و شرطیه. دی سالا پنجونه هنه روژی ده که بیشستویو که هیوی یا آخر تکیل داره، دیده محرمه ده بویر لی دشتا کربلای کویمی. حسین بن علی نوی پیسمبر محمد که بی حکم داره و دمره دی پفچونک سیاسی ده بو دی پفچونک ده حد کشتن. نوکف. هرگولین و بویره هستن گلک مسلمانان تولیه کرن. دیبه که هن بیسوی بیفکرن که جیروژا پیشتیوه و دی سالم پیشتیوه ده مراسیمن شینه جبو حسین و حوالن وی دست بکرن. لدیوه ام بیبیجن که او نویسا بو و تیشتک و پاشه درکت هوله. تیشتک پیر برفیرهتر، تولیهفتر و کرتر. جبرتکک لهمبر نهکیه لیسر حسین و مالباتا بی بیتر. او تاملی ویر اکدوه امراوستن و بی بیباوریه بر بی هزاران سال بری و بویره و بیچن. نزیکی 10,000 سال بره لی هرما روشیلاتا ناوینا نوژن میروان دست بی و گوهرینک مزین کرن. او و گوهرین که ایرو وکی شورشا چاندینیه ان شورشا نیولیتیک تزانین خالق ورچرخه بو. دیروکا میروواهیه ده. دیو سردمده میروان جی شوازک جیانی یعنی چیر و برهف کرینا سوارین درباسی چاندینی و سودی کرینا حیوانان بون. جی بچارا یکم میروان. لیشونا کچبرین دائمی و دیریج و گیره دایبونا بیچافکنین سوزایی. بیریاردان کولی جیهکی بیچیخ بیبن و ارد بیچینن و تو بیچینن دا کسوارین پیدا بیکن. بریو سردمه میروان. دیکومن پیچوک و بلاو بوید دی جیان لبی هاتینا چاندینی ره جواکن مزینتر و تولیهفتر شکل گرتن. او گوهرتینا بینگهین نه تنه آوای جیانا میروان گوهرند. لدی همان دمده بو سدما گوهرتینن کور دی رامان و هلوستوان علی همبر جیهان و جینگه حالی دوروانده. ادی میرو نچار بون که بی بردوامی بی دیاردهین وکیبا، باران، روژ، لحیه و خودره میجول بیبن. هر چند وان دیاردهین باندور کور لیسر جیانا روژانه یا میروان دیکرجی، او دی همان دمده نه پیشبینیکی و به کنترل بون. جبرویه که هدی اف دیاردهین بیهز و بیباندر بون تگه هن پیروز و سوزای میروی. انجی سوزای میروی سر میروی دانوان. باوری دی حد کرین که خویزا چارینان هرستی به و چارینان ازمان جبرگونه هن میروان دیلوانی نبارینه. ارجی هرس دیهجیه و روژ قربانیان دیسوست. دی چارچوه ایک ویساده بو که افسانه چبون و ریو رسم و مراسیم درکتین هوله. و جیوگا و پیوه میروان دست بی بازرگانیه بی خویزای رکیرین جبازین دیمانه. دیو سردمده یک جمیتن هری نافدار خودایکی بوکو. سومریان جره دی گوتن دوموزید. سودایکی کو. پاشه دی چندن بابیل اکد و ابرانی ده. وکی تاموز دیحت نسین. دوموزید خودای اجالان مزین بون و چندینیه بو.
Swedayeki ku her sal di despeka demsala zivistane de diçu cihana bin erde anji cihana mirian u bihatina bihare vedigeria. Mirina dumuzit tevatea davia demsala chandiniye ango kemtir swarin, o beter zehmeti. Karesatek ku bandor lihemu endamen civakekir, jiberveyeke herkes bihevre şin girt. Tabletin sumeri dibejin ku jinen likolanan dumuzit şin dikirin, u heta jere digotin swedaya kuşti. Her viha delilen khue kamchikina sembolik jihene, nemaz li babile. Didavia inchila jihuyande, li servan hemuyan tegotin. Pishtre ez birin berderiye mala khudan. Evli aliye bakure. Ovaye, jinhebun kujibo tamuz direvian. Ev merasim dikarin veki yek shishinen gishti u ritueli yen heri kevin jibo mirina mitosek verin binavgirin. Heman shewaz di sharistaniyen dinde ji bichudahiyen pichukebu. Bonimune li misira kevnar emrasti khvedayeki binave Osiris ten, kuji nebatan bu u sembola mirin u jiana khvezayebu, u di demsala sarde dichu jihana mirian. Bi destbeka demsala biharere. Evdisa vegeria. Di tabloin misira kevnarde, ruye Osiris charinan keske. Charinan ev bireşte boyaskirin, kusuya dike ku sembola hebunu giredaneye. Ev bi jihana mirian rebu. Mina dumizid, jibo Osiris reuresmen shine hebun. Diyek jinivisen misira kevnarde kujere pirtuka mirian tegotin. Ez bi shingiranu girian reme kudiroja Osiris u serkeftina Osiris de shine digirin. Her viha peykere esis kujivejianere tevegotin, khwish kujinek Osiris hate keşifgirin, kujibomere sweşin bu. Ev nişan dide. Li Yunanistana kevnar, swedayeki binave Adonis hebu. Ev sembola jinuve vejin u jinuve mezimbuna swezayebu. Swedayeki ku demaku ev dimire jin di peşandaneke gişti de şine digirin. Cilen swediçirinin u singen swedixin. Veki ku dihat hevikirin, reuresmek visali İran'a kevnar jibelav bu. Le koliner baver dikin ku. Pişti hatina Aryanan bodeşta İran'e, Swedaye nivro u germeye binave rapithuin ber persiare mezimbun u jinuve geşbuna svezayebu. Rapithuin di despeka demsala sarde diçu bin erde. Jiboku rehen nebatan germ bihele, u bi cine zivistanere şerbike. U demaku evliser meserdikeve, ango di bihare de vedigere erde. Di heman demede hin mitolog baver dikin ku ev Sweday vedigerin cemve. Mina dumisid, temos, osisu yendin bi karaktere ku em iro veke Haji Firuz nas dikin ve giredayine. Birasti, Haji Firuze iro. Yenku ji heman Swedayan saksmane uchune bin erde de serbikevin, u de di bihare de vegerin u bi shahiyeke de soza ciane bidin disa. Lejber ku ev demek direj di binerde de bun, ruyen van reş bun. Her ku dem derbasti bu u civak tevli hevtir di bun, tegehen nu derketin hole u efsaneji di pevajoyek peşveçune de guherin. Visa kevimi ku Swedaye mezimbuna çandiniye çihe Sweda, karaktereki mitolojik binave Siavash. Hinkes peva Siavash, anligori Avesta, Siavashan, veki Swediye hespereş şirove dikin, leyendin baver dikin, ku ev pev tevatea zilameki reşan zilameki rureş, ku tekiliyek vatedar bi dumosi du Haji Firuz reheye. Li İran'e, beri İslam'e, merasimek ritüeli ya binaveşina Siavash bi berfirehi dihat lidarhistin. Dive merasime de, komek mirov dimen mirina Siavash bi avayeki dramatik u sembolik cinu ve diafirandin. Dinivisen kevnaren Avesta de, Siavash ve diye amuletek ilahi bu. Evveki sembola pakici u rastariye tehesibandin. Lebidemere çiroka Siavash di çavkaniyen veki şahname de viha hatiye vegotin. Lehengeki sweşik, pakic u rastgo ku dinav agire derbasti beda, ku begunehiyah ve ispat bike u saks derdikeve. Didaviye de, di şereki nevehev de bi Afrasyab, padişahe Turanere, di dema planeke kirej de tekuştin. Siavash jiber ku dizane eve bi alikariya astrolojiye bimire, bi vişeri razi dibe. Jiber ve sedeme vi fermanda leşkerin sue ku şernekin, le Afrasyab fermandi de ku herkes vere kuştin, u didaviye de jibiraye sue dişvaze ku Siavash bi beçole u sere vi jibike. Dema ku sere Siavash tejekirin, suin le erde diherike u nebat dest bişin bune dikin. Duvre Afrasyab fermandi de ku tevahiya bajer vere şevitandin, u jina Siavasha duçani, farangis, heta ku zaroke ve bimire vere ledan. Lebi akilmendia yek jilehengen farangis, ev silas dibe u kureki binave kai khosro tine dinyaye, kuradi beda ku tola bave swehiline. Dema ku nucheya mirina Siavash gihisht irane, padişah u hemu şelke veletketin nav hemgini ushine. Visa disuye ku ev çiroka trajik çihemien beregirtiye u hedi şina jibo mirina Swedaye ve guheriye, şina jibo kesayetiye efsaneviya Siavash.
بویرک جواکی و آینی مزین که بی برفیره هتلی در خیستن بی احتماله که مزین بری مراسم نوروزه و دیشی بیا گلک تایبتمندین شینا کبنار. افشین بیشین شینو هتاخ سوشوی تندینه ردی هاتن. نیها دیو امجنیز و لبینرین کچیما میتولوگ باور دیکن که سیاوش که هر تو یک نوجنکیری یک سویدای نباتان انجیخ سویدای سویزایه. دی بشکشی چیروکده سیاوش دیچه ناو اگر. که دیکاره وکی سمبول زربون و هیشبون نباتان ویره دیتن. لیدی داویه ده اوج اگر کسوش و سرفراز دردی که و که دی همان دمه ده سمبول هاتینا بیهاره و کسکبون نباتانه. بیگوتینه که دین او میتمینه تمثیل دیکه و وجین او. لیگوری شوازا پاییز و بیهاره دیمشه. جی علیه کی دین و. بیری جاندین خوینا سیاوش ره نبات دیمیرن. او توی واته که سیاوش مینا دوموسید دیو پیشی بیمیره دا که نبات جنو و زندی بیبین. بالکشه که میره بیزانی به که هین لکولینرن روژاوای ایسار مینا سیاوش که هر تو یک نو یک سویداین مزنبون و نو جنکی نسویزای دیبینن. جی بر که ایسا جی سوزا وگره دیده و وجیناوی دی روژک بیناوه پاسکالای ده چه دیبه. که تام دی دست بکا بیهاره دیه. دی چیروکا ایسا ده جی تگوتن که دیوه او بیمیره و سوینا وی وره ریجاندن دکو. سوزاک سویده پک وره. تبلی بیبن. دی سردما ناوینده مراسم هنشینه جبو روژا خاچگیرینا ایسا پیر بی جدی و اشکره ده هاتن لیدر خیستن. میروان بیشتاری مشن گیرسهی بون. جیلن ریش لخوه دیکیرن و سمبولن ویکی خاچه هل دیگیرتن. لیهین جیواکان سوکم چیکیرن دی هات کیرن دا که بی سمبولیک ایشا مسیح دی دما اشکنجه و هیل گیرتین اتخده تحمل بیکن. پیشکش گیرینا شانو و جنوب پیشاندنن دیمنا میرن و ویجینا ایسا جی گلن پری بو. میروان سون دخوارن و پیشکش دیکیرن دا که میرینا مسیح بی بیر بینن. نیها دم هاتیه که ام وگیرن شینا محرمه. بیراستی بی نرخاندینا چیروکا سیاوش بیتر و بیتر ام فهم بیکن که او افسانه چیکاست دیشی بیه چیروکا کربلای. حسین مینا سیاوش جی میرینا خواه حیداره لدیسا جی دیچه پیشوازیا شهادته و دیشرکی نوه هفده همی هوالن حسین مینا لشکرن سیاوش تنه کشتن و سروی مینا سیاوش تجه کرن. دی داویه ده فرماندار ارتش یزید مینا افراسیاب فرمان دیده شویتان دینا کنان و ین ساکس مانه دی کجه. لدیوه ناو برده کورک جیوان هر دو میتان دمینه. هتا حسبه حسین جی جهکی تایبتی دبینه. مینا کدی چندو افسانه این ایران کونارده حسب وکی حیوانن پیروز تنه بحث کرن و هر لهنگ بی حسب سوی واته یک دبینه. بیراستی بی حاتینا اسلام رو رسمن ایرانی ویندانه بون. بره واجیوه چیلن وان تنه گوهرین و وان رنگک اسلامی گرتن. رو رسمن وکی داریستان خورمه کدی ریچا سیاوش ده دیحت گرتن و بی زلالی گردان سیاوش بی سویدای سویزای دیار دیکر. نیها ابدیشینا محرمه ده تنه دیتن. لی چاوا ریورزی از سیاوش ره ده محرمه. بی کتینا 100 سالم پیشین اسلامه ره بویرا کربلای وکی یک شی تراژدین هری گیرنگ دی دیروکا اسلامه ده نماز جبو شیعان حتی ناسین. لی جبو دمک درشین حسین و حوالن وی نمابو هتا کچارا یکم دی دما دستیلات داریا ایرانه یا خاندان بوید ده دی 100 سالا چارمین اهیجری ده افشین بی آوایکی فرمی و گیشتی انگو نزیکی 300 سال پیشتی بویرا کربلای حتین لیدر خیستن. معاذ دولت دیلمی دامزرینه را خاندان بویید که میلا شیعه هبو دست بی پشو بیرینه اولا شیعه کرده که بی عباسیان سنی رو بی به. ابن اسیر دی پرتوکا کامل تاریخ ده دی نویسه دی سالا 353 هیجری ده دی ده محرمه ده معاذ الفرمان ده خلکه که دی کنن سوی بگیرن بازار بگیرن و جی کیرن و فیروتینه دور بیسکنن. وی هر وی ها فرمان ده خلکه که شینه بیکن. جلن شینه لخوه بیکن. و جنم بی پور تبلیه و روین رشگیری دیوه جلن سوی بیچرینن و لی دورا بجر بیگرن و بر بی حسین ابن علی و شینان بیشوینن و رویه سوی بیدن. شلکه اوکر و سنی جی بر هجمارک مزین شیعان و پیشتگیری سلطان نکارین پیشی لیوان بگیرن. دی سردما بویانده شین ایدینه تنه برتکک هستیاری و آینی بو. لخوه دی نسنامه یک اولی و سیاسی بو. میرن بویان بی پشو بیرینا میشا شینه و دانینا سمبولن اولی لی بجر شین و گوهرندن بشکش آواهی دستیلات داریه. او پیواجو دی سردمن پاشنده وکی سردمن الخانی و تیموری هما راوستیا هیا کو دی سردما سفویان ده گیهیش لودکه اخوه. بری سفویان پیرانیا ایرانیان سنی بون و شییتی دی آواهی دستیلات داریه ده بیتر خویا بو. هتا که شاه اسماعیل صفوی دی سالن 808 هجری دلی تبریز حد تاج گرتن و شییتیا 12 امامان وکی اولا فرمیا ایران اعلان کرده که ولد دی دیجی دیجمن عثمانیان ان سنیان بیکه یک.
Birasti, hikûmeta Sefeviyan olvekî çeka herî baş ji bo rûbîrûbûna dijminên Swêdî dît. Herçend vehîlê encamên siyasî û leşkeriyên Swêstî hebûn jî, Şah İsmaîl ji bo pekanîna vê tundû jî û zext heta herî zêde bîkaranî. û bî piştgiriya Kizilbaşê tundrewê şiye, vîgel nêçar kir ku şîîtiyê kebûl bike. Dî serdema Sefeviyan de tiştek nehat parastin. Ji bo ku şîîtî dî nasnameya Iraniyan de saz bibe, mêzinên şiye hatin hilbijartin da ku velet bi rêve bibin. Her wîha, Almanyaya şiyeya bî bandor hat vekswendin, ku vêre Îranê û dîrok û nasnameya şîîtiyê lî gorî çanda Îranî biafirîne û vê dî civake de biçivîne. Ji vê gavê bandora hediya şîîtiyê li ser jiyana rojane ya mirovan bî awayekî cidî dest pekir. û hikûmete bî alîkariya adet û kevneşopiyên bere, hewl da ku yek ji amûrên herî gîrîng ên hêz û siyaseta swê, ango şîîtiyê saz bike. Merasîmên vekî şîna Muherremê ji bo domandîna hikûmetê bûn mijarek gîrîng. Ji ber vê yekê, ew rasterast ji hêla hikûmetê ve dî hatin rêvebîrin. Hikûmeta Sefeviyan dest bî avakirîna tekiyeyan, piştgiriya şîniyan, lîderxistina taziyê û organizekirîna komen lêdana singê kir. Cejna Kizil. Van bî hebûna Swêdî destin Swêde û pekanîna çalakiyên vekî lêdana şûr an xencer li pişta serê Swê, dî temaşevanan de heyecan û heyecanek taybetî afirandin. Ji bo çara yekem, swendîna şîniyan formek fermî û rehîstinkirî girt. Wise, ku bî piştgiriya hikûmetê derketin ser minbere, ji bilî beskirina karesate, ideolojiya hikûmeta Sefeviyan ji belav kirin. Yek jî erkên girîng ên Wisean ew bû ku tovên nefretê ji bo Suniyan dî dilê şiyeyan de biçînin. û ji bo vê yekê çîreyek çêtir heye, ji nîşandana nehekiya ku li Kerbelayê li Huseyin hatîbû kirin. Dî lîstikên kolanan de, mirovên ku neswendewar bûn, û nê jî bûyerên Kerbelayê fêm dikirin. Dîmena Mirîna Siyavaş, ku van bî sed salan bî navê Huseyin bihîstî bû, ji nû ve dîafirandin û dîgirîn. Her ku lîstik bêtir dilşevat bû, ev kas ji bo hikûmetê bêtir dî hat kebûl kirin. Jinên ku piştî hatina Islamê li malê asê mabûn jî derfetek dîtin ku dî civakê de amade bin û dî dema şîna Muherremê de rolek bilîzin. Lêbele, hêjayî gotineyê ku adetên bî Muherremê ve girêdayîne tenê ji rêwresmên kevnar ên Iranî û efsaneya Siyavaş tenê vergirtin. Lê dî heman demê de gelek sembolên şiristiyanî û cîhû jî têde tenê dîtin. Dî her rewşê de, bî sûdvergirtina ji mîrata mîtosê, Sefeviyan dî dayîna tevnivîsek nû ji civaka Iranî re û danasîna olê vekî beşek neketandî ya avahiya destîlatdariyê de bîserketin. Avahiyê ku dî serdemên paşîn de saksma. Hikûmetan her gav ji bo rewatiyê Swê dispêrin alîmên şiye. Berdewamiya şîna Muherremê ew gas hêz da Ruhan ku rêberên hikûmeta Islamî, piştî şoreşa 1972 an domandina Islam û şîîtiyê deyndarê Muherrem û bûn. Van şîna Husen danasîn û bîgasî ku pêkan bû bî heybet ew vekî nîşanek dilsoziyê û rewakirina pergalê pîroz kirin. Bîvî awayî rêwresmek kevnar û mîtolojîk ku careke sembola mîrin û jî nû ve zayînê, swêzayê hevgirtinê û empatiya mirovan bû. Bû amûrek ji bo avakirîna diktatoriyek olî ya fermî ku îro netene soza bîhar û nûbûnê dîde, lê dî heman demê de hewl dîde ku nasnameya me jî holê rake. Spas dikim ku heta vê gavê bîmêre bûn.